Nyona haba mepadum kera dengar hanya lon mereka bak buat yang pahan payangra get mesawa ada banja nyota meyuani ba urang di tampung na tenaga jadi pubut han mekalung tepat bentung jen kerja tajuk Quran pijet gebut talung palut jet mendoa tajuk gense jet temulih tajuk tambe jet gebaca tajuk mat nanggrana pangkat tapi kitab jet boh makna yodang imum paseh ayat yung yang rayat jet gebina boh ketuhana sombang yang kadang han menghila yo tumpuk bagi jarang hana sangong boh panglima pah perah gen kemuda makmunang ro ade raja pah pemimpin nai lume kon tumire ge kerja nyo padung krek pake ware haba tambe bijaksana aduh urang kurang lebih nyo yang sahe kon bak haba tak menang bak yang kalah tak cebuh ge publa nyo mahaba gom dengar menyoba gom percaya menyo jabut musa tengku nyo melagu pah irama menyo sikula na ijazah menyo kuliah na sarjana na wibawa gop disegan keturunan bijaksana na ilmu jen panutan rame insan pemulia raya gendrang hana lagu panelaku kurang gura raya pegah babah musuh pane maju nyobot hana get rapai nyang na dengong get belangong busut hana get pemimpin urang carang geduk gedong pikir bangsa get pemimpin urang carang geduk gedong pikir bangsa.